की खबर का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domiciled students of the state of Meghalaya. Working President juga Kun Nyotram National Awakening Movement uba Thomas Basa ulakan thoting yaka jingyo wai dukan da way ubar jela hakrum jangka office rekam ka Khasi Hills Autonomous District Council. Haga jingakran bat unong lum khubor uba Thomas Basa ulabu jingkeli yaki executive committee ke barim bakumno uni ubar jela uyo bansyong haka dukan balalong try da ka district council haba yaka district council lajutip kum kasti yada na ka benta ki try retry mulung. Halor kani uba pasa ulakan tu yaka executive committee balayalam da ka Voice of the People Party badai ban penbet no mardor ya kani ka benta. Kani ka time ke ba le si kadang ka silam terekam juga di council ke PHDC. Hakat ka benta ba dari traffic police ma ko sya ka tu nginyo I kadang ko dukan. Ka ba long try de ka council ya ba council ka IY celebration. Kalau person longgo ba ini kalau ba habang ipay ka tu dukan ngiyo I de ba jela ba syong dukan hak tu ka dukan ka ba long try de ka council. Markani ka penlonggo ba ngatrai om tang yang ni dari wat ide bombon balang. Makut katung ba sotu ko jongi ba ka de council ka de Islam maniada ya khai ka pateng jongi try ritay mo. Handai ka susi kawan ba wat hakrum jong ka office tekam juga di council uba syang dukan ba yo ban khai ban pateng udai uban jela ba ni tharai umdan wat ya katring license du ba larang don makanaru kawan ka jikali ba kumno ka council ka ai tring license yo uban jela ban syang haka dukan ka ba ada try da council ni bada ya kani ngila jukenteng ki penai ki belawan ha la persnyo yang usi yang jong KTDC maka jing keren ko jongi kam ong ya bangi keno ya kan council le si ki barim kira ai wa ya ni dukan dan ni kila ai bor kini bajila ban syong dukan ha ka dukan blok try da ka council hari ka jing thui ko jongi kalong ban penbet ya kala ya ka balak kodor ki isi barim ban penbahai ya ka balak pensniu ki isi barim banang ni sakmat kan do ka jing itunan Henry la ya ka to ka ni benai kani galang ne komjoi ada gaji kerman kam padu ba mi khibin inti ba na kalyang ga council kan sim khia bai kini benta khnang ba ki brio kinum du kata ka jisanya ai ga council khnang ba ki kanongrim juga district council kan yang khnang ba ka tak ideology la ni ka objective juga district council kan yang ba ni khimi leti ba na kalyang ka isi ga benta kan weng no yung dukan ba syong dukan hakrum jangka office tikam dengan council. Kenang bahkan ngin pene daw ya kan council banang ni syakmat kumbaka kakna suasan pusapo om ba ngin pendan kam juga di council ban yada ya ka khai ka pateng jongi utrai mulu. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.